تایبەت وەکە گەفێن ئەردوغان یê divê pêvajoya dawiyê de yên li ser wargeha me yani pêşçavê dunyayê hemû ev gefê xwe dan kirin û heman demê de êrişî wargeha me jî kir. Beramberî vêna helwestek aliyê cîhanî de alî gelê Kurd de kamuya giştî ya Kurdan de helwestek ji em bêjin bertekeke tund beramberî Erdogan çê nebû. Ji ber ku Erdogan bertekek wisa beramberî xwe nedî ji ber vê çendê êrişî wargeha me kir. Yani cara yekem em bêjin bawayekî ev qas çavsorane hovane êrişî nava wargeha me kir nava dilê wargeha me da kir. Mesela em bêjin cihê ku êriş pêkanî hemû dibistanin. Yani em bêjin eger wê rojê de em bêjin dibistanê me ne betlanê de bana dibe yani bûyerên cudatir çêbibana gelek zarok di wê em bêjin navendê de leystokên cuda cuda dileyzin ji bo dersê xwe yê werzîşî di wê navendê de dihên û diçin dîsa parka gel wê derê heyê rastî jî metirsiyekî pir cidî ye li ser wargeha me heman demê de em bêjin êrişeke taybet e dema em bêjin li ser wargehê em tenê wargehê yani nagirin de ev êriş li ser hemû îrada gelê Kurd tê pêkanîn çi em bêjin gelê wargehê bi an jî Kurdekî ku li başûr de li Hewlêrê li em bêjin li Silêmanî li duhek jiyan dike ferq nake ji ber ku armanca Erdogan ne tenê em bêjin wargeha me ye yan jî em bêjin çiyayên azadî Kurdistanê ye hemû gelê Kurdek Kurdekî ku bêje ez xwedî rûmetim xwedî nasnama me êrişî li ser wan Kurdan dike eger em bêjin niha îro me hedef digre wê siba firsat bibîne wê êrişî her cihekî ku Kurd lê jiyan bikin ji ber vê taybet aliyê bangawaziyê de weke jin divê ji vê pêvajiyê re bibin pêşeng bibin bersif û dema bêdengiyê xilas bû êdî em bêjin dema êdî li rûmeta xwe li namus û şerefa xwe xwedî derketine ji ber vê çendê hem aliyê ku em bêjin weke ciwan rolê bikeve li ser melê wan pêk bîne her Kurdekî ku dibêje ez xwedî xîretim li her cihekî cîhanê jiyan dike divê vê pêvajiyê de piştgiriya xwe ji bo me bide diyar kirin ji xwe wê pêvajiya ku êriş pêk hatî heya niha jî em weke gelê wargehê li ser linganin berxwedana me naniha de dest pê kiriye berxwedana me ev dîrokeke 28 salê wê temam bû ev berxwedan wê berdewam bike qasî ku êriş li ser rûmeta me çê bibin jî ew qas beramberî wê em hê zêdetir xurtir bibin xwedî îrade bibin belkî wê êrişê xwe tundtir bêk bîne lê em jî dibêjin wê berxwedana me pêşkertîtir bibe xurtir bibe li beramberî vê faşîzmê beramberî vê dagirkeriyê ji ber vê taybet gelê başûr niha êrişên pir dijwar li ser xaka başûrê Kurdistanê tê pêkanîn bêdengî ji bo wan nayê qebûl kirin taybet rewşenbîrên li başûrê Kurdistanê jin yên pêşengên ku di başûr de xwedî wijdan taybet divê pêvajiyê de divê dengê xwe bilind bikin li rûmeta xwe li axa xwe xwedî derkevin û ji bo vêne jî em dibêjin yani li gelê wargehê li axa xwe ya Kurdistanê li rûmeta xwe derketin vê pêvajiyê de bersiveke herî dijwar e ji bo beramberî Erdogan an jî em bêjin beramberî tehdîdên ku li ser wargehê dike li ser xaka Kurdistanê dike wê bibe bersiveke xurt ji bo wan ji ber vê mesela weke jineke wargehê bangewaziya me ji bo aliyên em bêjin kesên ku weke xwe parêzvanê mafê mirova dibînin taybet netewên yekbûyî ku xwedî erk û berpirsiyartiya beramberî wargeha me divê erkê xwe divê pêvajiyê de pêk bîne tenê bi daxuyaniyekê yan jî em bêjin em şermzar dikin têrê nake êdî beramberî vêna divê helwest û aliyê pratikî bê pêkanî ji ber vê hîviyê me jî divê alî de hene ji ber ku em dibin sîwana netewê yekbûyî de ne ama mixabin niha dibin wê sîwanê de êrişî me tê kirin yani ev bêdengiya wan jî em weke hevkarî yan jî şirketiya li ser gel dewleta Tirk hesab dikin û ji ber vê çendî dewleta Tirk vê cesaretê dixwe de dibîne êrişî gelê sivîlê wargehê dike êrişî jina dike êrişî zaroka dike yani ji bo dewleta Tirk niha zarokeke 7 salî bê zarokeke 2 salî bî yan jineke em bêjin 7 salî bê ji bo wana ferq nake yani ew bi hemû aliyan de êrişê xwe dide pêkanî ew êrişa ku em bêjin pêk hatî jî bi vê armancê hat pêkanîn ji ber vê em dibêjin herkes divê pêvajiyê de xwedî helwez be û li vê em bêjin rûmeta gelê ku niha li wargehê li ber xwe dide lê xwedî derkevin û li rûmeta xwe ya em bêjin Kurd û Kurdistanê jî xaka xwe ya Kurdîtiyê jî xwedî derkevin. Ez destpêkê şehîdên îro di çeperan de berxwe dayîn
گهاین آستا شهادت از وان شهیدال بیرتینم هم بجنا خم مندال بر وان تاوینم ایرو کو گریل دچپرا ده شر دکن هم بعد داگر کریه شر دکن از وانا بیرتینم و وانا به دل و جان حمیز دکم ام جورش حیا چیان آزاد سلاو خشبو گریلا دشینن بلا بزانن ام لپشتا گریلانه گل گریلا جی گله و گل هر دریه دست بگه بلا بزانه یعنی وکه جن دیکتاتور اردوغان هر جور بودیه ام جی هزا جند ترسن دما جنه که رخصتن کری داره که ببینه یا چند جنال داره که ببینه جد ترسه تزانه که دما جن دست خواهد دوین داره و داره آواده که و همجی او چهره کلی همو دخبن کنترخه جبو فکر و فلسفه ربر آب و دای جنا ول همو جنین جهان بالاف دکن ام گهنه و قناعته جبروی کو اردوغان پرانی دزدری جید و جنا و جنی جوان و زاروکا اف ایرشین ویداوی سر وارگاه شهید رستم جودی نه ایرشک نوه اف 28 ساله ام پنابرن اف 28 ساله اردوغان گفال مدخواه یعنی نجبو من نه نورماله یعنی جبو من نه تشتاک ام بیجی آنیا چی بوی یا جی مجبور کیه اردوغان نه مجبور نکریه یعنی او هر گفال مدخواه اما یعنی هزراوی چیه دخوازه گلی کرد پارچه بکی یا جی اف 28 ساله وارگه ها پنابره قاشو که هر کس زانه ام پنابرن ام وارگه که سفیلن دخوازه پارچه بکن مثل میناک اف 2 ساله جمله قادپه و که قاعدی که سر وارگه ها دیدن نه خوش دچه نه تهلن ایشچیه ما بچن ایش اف باندوریا خواه لسر کی گر لسر چورا مجی گر وکم بیجی عراقی امبارگو دانی سر ما هدف خود جهنه اینا گوتن یه نو سال که 2 سال مه که ده بالا بم بچن ام نش برسه هاتم ویده با باخچه کردستان زنگینه اف گله که گله با کردستانه گله که خودی اردم با باخچه هاتن ورش جبان ظلم و داگرکاری دولت و ترکا قبول نکره هاتن ورش اجبر 28 ساله ام لور هر رو گف اردوغان یعنی جمره گف اردوغان چقدر او گف بخو حقس هزا جن خورد به وکه جن جوان وکه زاروک ام هی خورتر دمن یعنی میناک البرچف بریا دروجا ارشی وارگاه سفیلا کر ارشی جه زاروک که زاروک ما ایرو داد دخونه دبستان زاروک ما کیم اندا یعنی اگر وسعتی او زاروکتی و بیانیزی که 100 زاروک شهید بکرده با بگه کی به حسابی بده اف حسابش کی بپرسن او کسی که اند بیشین ام خودی المافی پنابره درد کبن یهوسا خودی لی درد کبن خشو اردوغان دکوه تلویزیون جدی بیشه والا ما حق کشتی وهنه یا بلا دروا نکن بلا سر نو گله خو پیشنگ گله خو بلا دروا نکن اجی بانکی گله ویدی که بلا بن دروا اردوغان و درب کبن گهداری اردوغان نکن گهداری دیکتاتور نکن او خوین خاره او سر خوین آزارو که کرد هاتی مازن کرن امی ویژه چوا بخوین آزارو که کرد هاتی مازن کرن ام سوز دادن وکه جنین کرد وکن دایی که شهیده دایی که شهروانا همو گله ولات پاریس امی چوکی اردوغان برد و دایی که بدن رینش کاندن بلا اردوغان وی بزن باش بزانه ام بگف اردوغان سرد کردن اگر اردوغان میره بلا اردوغان لنگی خواب کشنه برخواه یعنی او سوزا ما امی وی سوزه جهبینه
اردوغان سر بی کرسی واره خاره والا جنا بده زاروکا بده یعنی هر کس بینه بریا کو اریشی سر جی پناوره بکه وارگه بکه همو دنیا به حسن دی از بشم اریش بکم پکی کی یکیشی دست خانه گوته زاروکن به پرانی جنل ور دی اریشی کی بگی کی لوره یعنی هر کس زانه ام پناورن بیده ام مهاجرن 28 ساله مهاجرن رخ میویجی جاوی خواه نقاند گوه خواه گرتن گو اردوغان ماتو ندیده هر ایرشی قمپا پنابره بگه وای تو شانس خواه کل کد بته تو وی بگیم اما بلا دعای خدای خواه بخوازه من شهیدان من بریندار دان هر توپکی وی امد ناو چاوی ویده بتاقینه هر گفکی وی امد ناو چاوی ویده بتاقینه اما وچی کن اردوغان دمارا خود حزیرا وی نخواد خون نکوت جاوی وی راحت نرازه وکه الشهید قاسم گوتی اما ببین گرم بکمن لاشی ویده یه وکه وی هر هفکارین وی آکپا و محکپا بلا باش بزانه خوی شیوا دل و حضرت ببن ده زارو که این کردا ببن اسرائیل بچن سرسری و بسکن رحی و بسفینن گریلا زارو که وی گلینه ها باکور ها باشور ها روشاوا ها روشلات همو زارو که وانن هر آدم ما فکیه وانه هیچ بوی ظلم و داگرکاریا دولت ترکا اردوغان خواب پاریزن دا کتن چیا ام مجبور ما خواب پاریزن اکو سرما دابر ام جوالات خواه کرن با بوستان ما هشتن دیسا جه ارشی ما کرن قاشو ام هاتن ویدی بین دولت کردستانه نها وقت نو از بیشم کردستان چه هیا چه حاله ترکستانه یعنی راحت بیجی افده ترکستانه کردستان تونه یعنی کی کردستانه بپارز الور هیا مسعوده بپارزه مسوره بپارزه نبخوده ایروی هفکار دولت و ترکیه دکن بنمارا بارزانه مالبات ویه او کرده کن می خواه شرف و خواه ناموس بلا دست خوشوانا بکشینن اوه خیره کردستان ناوه سر کردستان ناوه گل کرد ناوه زارو که و همو پارچه کرن بر چاوا دوی زارو که بر ری کرن سر چاوه زارو که نوه اردوغان ور توپاش وارد شینه ور پیشمرگار شهید دیخه دویجی پکه که ولی کرن یعنی بر چاوه همه کسی دکارن دروا بکن دکارن خواه بپارزه اما اردوغان وصا کل مالا بارزان کریه کن گواشتینه زها کرنه کردستان اینه که او کرده که ایرو خود پارزه او کرده جی صحا سری سرکاتیه وای شهید خود پارزه او کرده خود پارزه به شهید و گرده ایرو خود باشور داد پارزه اوی ده پکه کرده ده فکر و فلسفه رو بر آپورا درابه ایرو او کرده درابو سرخواه از بانگ واندکم چاوه خواه ننقینم اردوغان ایرو سرا میا سبا سرا کرکوکه سبا سرا سلیمانیه سبا یه وره هولیر چاوه مخمور توپ شاندن یه الهولیر جی بده یه سلیمانی جی بده یه بده کرده نه والا چونگو از کرده با کرم او کرده باشوره کرد نینه اگر گو کرده جبر کو مسعود زندایه کو اردوغان بکه و کردستان بیجین کردستان هیا بکه و کردستانه دیمه کی سلیمانی جی کرکوک جی هولیر جی کردستان به الی بده نه والا اگر همو کرده تیده چاوه خواه نقانده من جی پشگریا اردوغان و پشگریا مسعود بارزانی بکن والله روجه که وصالواجی بکن والله ناگی هم پیلا بخواه بکن پیخواه بلا وی باش بزانه ایرو سرامه سبا سراوانه جی ادیسا بانگ باز کم گله باشور جنا جوانا رابن سرخواه ام کرد یکن کرد تلیا دست بیشه تلیا دیجی دیشن دست خواه بدن هف چاو خواه وکن ام ویدا گرکری جا آخا بابو کال خواه در ایخن
دوکو ام بکار بیجی کردستان کی آزاد هیا